Ninjani Messi ukhuluma njengomuntu waseZimbabwe lapha eSouth Africa ngicabanga ukuthi kunzima kithi ukuthi sibuyele back ekhaya. I understand the situation eyenzakeleyo inguquko ezibekhona kodwa ke kuzoba nzima futhi na ukubuyela lesingakaboni ukuthi kuyaphi. Ngakho I think kumele kube khona into eziningi esizikhangelayo njengokuthi economy banjani, politically kubanjani, yikho lapho sesingathatha izinqumo. Kuba nzima khona ukutshintsha indawo usuyihlala isikhathi eside ubuyele njalo ususiyahlala, kuba lama challenges amaningi. Kuyabe nje oqala phansi impilo kodwa ke khona ngoba ikhaya yebo siyakufisa ukuthi sibuyele kodwa ke akhona ama challenges.